Pagpapadaan ni deliberasyon itsangunan panglungsod ang syudadan Borongan ni sobra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget at LGU Borongan nga pinangungunan ni Acting City Vice Mayor SB Member Maria Rosentasa Martes, Pebrero 3, ang gimbubuhat na SB Session o la syudad. Ang nasabi nga budget deliberation padayon nagintrataran konseho ang mga proyekto nga pupunduhan ng Development Fund gan masunod. Road opening nga Sitio Lubang, Barangay Banuyo, kantidad 10 milyones de pesos. Road opening from Provincial Road to Barangay San Jose RHU, kantidad 10 milyones de pesos. Rehabilitation of Comfort Room at City Hall, kantidad 500,000 pesos. Rehabilitation of Senior Citizen Building, Baybay Boulevard, Barangay A, kantidad 2 milyones de pesos. Improvement in 5 units in public toilet, kantidad 2 milyones de pesos. Rehabilitation of selected areas sa poblasyon Barangay Sugadan, Barangay EFGH, Campisao ug Balud. Development of Borongan City Memorial Park Phase 3 sa Barangay Campisao, kantidad in 20 milyones de pesos o road opening with concreting leading to relocation site Phase 1 sa Barangay Siha, kantidad 30 milyones de pesos. Ang nasabi nga mga proyekto ni ginsay da konseho ni City Engineer Lucito Afable kaupadan ng tutungdan nga mga enhinyero ang City Engineering Office para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.